So guys, reka tubahe ikaze inshuti mukomeye kugenda mututega amatwi 5 kuri 5 aho mutumvira ahari hose. Wewe ngushimira wewe wakanze subscribe nawe utari wayikanda kugira ngo ukande kuri iyo nzogera ihinduke umukara kugira ngo ibiganiro tunyuzaho bije birakugeraho 5 kuri 5 amakuru kakugeraho ukayumva 5 kuri 5. Uyu munsi tukaba tugiye kugarukana none ku kipe nationale, ikipe y'u Rwanda Amavubi, kubwira ko ari ikipe ititwara neza uko mubizi. Ni ikipe ndetse no mu kurutore rwa FIFA igenda izamuka kugira ngo ize kuza mu makipe y'imbere isubira inyuma. Ukumva ko u Rwanda rugomba kuza kureba ukuntu babyorganizamo ikipe y'u Rwanda nationale ikazajya ibasha gutsinda imikino yayo neza. Ubwo bizanyura gushaka gushaka abatoza, ndetse reka nkubwire ko uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ukuntu ikipe y'u Rwanda Amavubi yabonye amahirwe, noneho amahirwe akomeye cyane, amahirwe FIFA yayahaye. Weho wakaze subscribe ngusubwira ngo wakoze neza, nawe utari wakanda subscribe ngusaba kuyikanda. Reka nkubwire ko u Rwanda ari ikipe idahagaze neza mu makipe yose urebye muri Afrika. Ukumva ko reka nkubwire noneho amahirwe, reka twihuse nkubwire amahirwe u Rwanda rwabonye noneho ku buryo bazarushaho kugenda bitwara neza. Niba ari bishoboka u Rwanda rukaba rubonye amahirwe akomeye. Reka nkubwire ko u Rwanda rwabonye amahirwe yo kwakira imikino ya FIFA Series 2026. ni imikino ya gishuti ya friendly igiye kujajya iraba ihuza imigabane yose, igahuza Afrika, Amerika na Europe ndetse imigabane yose. Reka nkubwire ko ushobora kumva u Rwanda rwakinye n'Ubwongereza n'Ubwongereza ba Bukayo Saka baje mu Rwanda ntibikagutangaze. Nanone cyangwa kumva u Rwanda rwakinye n'Ubufaransa ukumva ba Mbappe baje mu Rwanda ntibizagutangaze. So guys, ndagusaba ngo ukande subscribe kugira ngo tubane neza 5 kuri 5, kandi usharinge no kuri bagenzi bawe. Nawe utwumva nonaha ngusaba no kuja muri comment ukandikamo igitekerezo wumva ko cyangwa nimba hari inyunganizi watugira. Reka nkubwire ko FIFA imaze gutangaza ibihugu bizakira iyo mikino ya friendly ku isi yose, ntabwo ari ku mugabane umwe. Ubwo ikipe izakira ntabwo izakira bitewe n'umugabane iriho, ahubwo FIFA hari ukuntu izabitondeka ikaza gutegura ubuntu busa n'amatsinda. Ushobora kumva ngo u Rwanda rurakina n'Ubufaransa ndetse kuko ni amakipe 4. Muri ayo makipe 4 ubwo hazaza amakipe 3 kuko u Rwanda rwageze amahirwe yo kwakira izo mikino zimwe. Ubwo u Rwanda ko umva ko rubonye amahirwe yo ruzaza ari nk'ikipe ya 4, hazaza amakipe 3. Reka nkubwire ko FIFA imaze gushira hanze ndetse n'ibindi bihugu bizakira iyo mikino. Ukumva ko FIFA ni gahunda yihaye y'imyaka 4 ngo amakipe yose agombe agenda za mu rwego rwayo mu mikino yo kwisi, ndetse ntabwo ari ku mugabane ndetse no kwisi hose. Reka nkubwire ko u Rwanda ruri gufatanya n'ibi bihugu mbese ibihugu bizakira muri byo nakubwira ko harimo Australia, Indonesia, Uzbekistan, Azerbaijan, Mauritius, Kazakhstan, akaza Puerto Rico. Ibyo ni ibihugu bizakira izo mikino. Ubwo ni imikino ya FIFA, ntawe twayita imikino y'imigabane, ni imikino ya FIFA.
utakumva donko ukumva ko ari imikino y'imigabane izagera ihuza imigabane, ko ni imikino ya FIFA ku isi yose nta mupaka. ubwo aho igihugu bazagipanga nk'Ubwongereza n'ibyo ndi ngarukaho, ushobora kumva ngo Ubwongereza bwakinye n'u Rwanda ntibigutangaze bawumvisha babivuga yaba ari ukuri, kuko FIFA yatanze amahirwe ku makipe ari hasi cyane ngo azamure urwego rwayo, azaze kuza yitwara neza mu mikino ari ku migabane y'iwabo ndetse n'imikino ya FIFA muri rusange. Reka nkubwire ko uko raporo ya FIFA yabishize hanze, FIFA ko yasohoye raporo, izo mikino zikazaza kuba muri aya matariki, zizatangira ni mu matariki ya muri mwaka 2026 n'imikino ziteganywa kuzakinwa. Kubwira ko u Rwanda ari amakipe ari mu makipe ari hasi cyane, ari hasi nta mbaraga nta nsinzi abanyarwanda baheruka, kandi nibyo twifuza ko ikipe yacu igomba kuza ikaba muzambere muri Afurika, kuko no mu bindi bintu byose ari muri volley, basket ndetse n'izindi mikino zitandukanye. U Rwanda murabizi ko ruri mu bihugu bikomeye muri Afurika ariko atari football, ndetse dushaka ko ikipe y'u Rwanda igomba kuzamuka. Ndavuga Amavubi, ikipe y'u Rwanda Amavubi mu bagabo. Kwibutsa ko FIFA ni amahirwe menshi yatanze, kuko ni imikino y'abagore ndetse n'imikino y'abagabo. Mwibutse ko u Rwanda ruzakira imikino y'abagabo. Ni football utakumva ukagira ngo ni volley, kumva ko bidashoboka ko u Rwanda rwakira n'Ubwongereza ndetse n'andi makipe yose. Ntabwo mvuze ko ari ayo, nshatse kumvisha ukuntu FIFA ishobora kuzana amakipe ameze gutyo ku mikino ni friendly, ni imikino za gishuti FIFA yateguye kugira ngo ikipe ije iritinyuka, abatoza baganire ku bintu babona byahindukaho, ndetse n'abakinnyi bitinyuke bakinane n'abo bakinnyi bandi b'ibyamamare basanzwe bumva, bitinyuke ku buryo nabo bazaba nkabo, ku buryo bazabasha kugera aho bageze ndetse bakanaharenga. Kuko u Rwanda murabizi ko ntabwo rujya ari mu matsinda. Igikombe cya Afurika ari shani, ahantu hose Amavubi agenda, sinzi ukuntu bigenda, ntabwo mbizi uko abatoza bagenda basimburana. Amavubi nayo kagenda ureba ko kagenda gasa n'agasubira inyuma, ariko turashaka ko uyu mwaka wa 2026 kugiye gutangira ari Amavubi gagomba kuza mu makipe ari imbere muri Afurika, kandi tubishizemo imbaraga byose byashoboka. Nk'abafana tukajya gufana, ndetse n'abakinnyi bagashyiramo imbaraga, bakamenya ko bahagarariye igihugu, bakaza kwitwara neza, bakumva ko bahagarariye igihugu muri rusange. Kuko dukunze gutsindwa n'amakipe menshi, ndetse amakipe ubona ko urugero nkubwire ko amakipe agiye akomeye muri Afurika, urebye nka South Africa, muri South Africa ni ikipe, ni igihugu gikomeye giteye imbere muri Afurika, ndetse anari igihugu muri Afurika kigeze kwakira igikombe cy'isi muri 2010. ukuvuga ko ni igihugu gikomeye, gifite amasitade, ibikoresho amasitade ahagije, kikagira ibikoresho bihagije, kikagira ndetse n'abakinnyi aho bakina wumva ko ari abakinnyi bafite tara iri ku rwego rwo hejuru, nk'ibihugu bya Nigeria, ibihugu bya Morocco, za Senegal, ni ibihugu bigiye bikomakomeye umupira w'amaguru.
ndetse n'ikindi gihugu cya Congo. Ni igihugu gikomeye ariko nacyo mu mikino urebye ya FIFA ntabwo bikunze kugaragara cyane, ariko ni igihugu gikomeye cyane muri Afurika. Akaba n'icyo gihugu urebye ni igihugu gikomeye muri East Africa dutuyemo, akaba aricyo gihugu cya mbere gikomeye mu mupira w'amaguru. Kuko urukumva ko urebye ibihugu byinshi muri Afurika tugira ibihugu 50 hafi na 5, ukumva ko nimba havuye mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu, hari ibindi bihugu byo muri Afurika ariko nyine nimba baturanyije u Rwanda, ukumva ni amahirwe Imana yaduhaye, ntituyatera inyoni, tugomba kuyafata neza amahirwe tukayabyaza umusaruro. Nawe kutwumva ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo aya makuru tumaze kukugezaho n'abandi uyasharinge, ndetse n'izindi nkuru turasohora mu kanya uze kuzumva neza 5 kuri 5. Nawe utari wakanda subscribe nkusaba gukanda subscribe kugira ngo tuze kubana 5 kuri 5 muri ibi biganiro. Reka nkubwire ko dukunze kugaruka ku kipe nationale Amavubi. Reka tuyigaruke cyane kuko birakwiye, ntabwo bari kwitwara neza cyane, ntabwo bagenda bitwara neza urebye ugereranyije nka mbere, ariko bisa n'ibigenda bisubira inyuma. Reka nkubwire weho utwumva uyu munsi ngusaba gukanda subscribe. Reka ngusome ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA byemeje ko ibihugu 7 birimo Australia n'u Rwanda bizakira imikino mpuzamahanga ya gishuti FIFA series kuva tariki ya 9 Nzeri 2025. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Shemangoga Fabrice yagiranye ibiganiro na Gianni Infantino uyoboye FIFA. Bimwe mu byavuzweho muri ibyo biganiro ni uko u Rwanda ruzakira imikino ya FIFA Series 2026. Iyi mikino mpuzamahanga iri mu rwego rwa gishuti, twagiye tubigarukaho. Itegurwa na FIFA ihuza ibihugu biba bivuze biturutse ku migabane zose zitandukanye, i Burayi, mu migabane ya Amerika ndetse n'izindi migabane zose, ndetse harimo na Afurika. Ikirenze kuri ibyo kandi, imikino ihuza amakipe y'ibihugu y'abagore n'ay'abagabo aba aturutse ku iyo migabane yose twagiye tugarukaho hejuru. Biteganyije ko imikino u Rwanda ruri mu makipe mu bihugu bizakira iryo rushanwa. Ukumva ko ni amakuru meza u Rwanda rwabonye, ni amakuru meza ku ikipe nationale Amavubi. Agomba kwitwara neza ndetse akitwara neza kuri abo bakinnyi, ku buryo ushobora gusanga hari n'abatoza bagiye bababona ugasanga barabatwaye, ugasanga tugize amahirwe y'abakinnyi bacu bagiye Burayi bakinye neza. Ndagushimira wowe wakanze subscribe, nkusaba gushayirenga kuri bagenzi bawe kandi like, umva ko bimeze neza. Nawe utari wakanda subscribe ngusaba kuyikanda. Ndabakunda cyawe yari Eugene Reporter, umunyamakuru w'imikino ubagezaho amakuru agezweho mu mikino hano mu Rwanda ndetse no hanze. Kubwire ko tugiye kuba muri zino minsi tugiye kuba tunyuzaho ibiganiro bya Premier League,
bya La Liga ndetse n'andi mashampiyona muzi akomeye ku mugabane w'Uburayi, gusaba gukanda subscribe kugira ngo